Igama lami nguHilda Funani wakamkhwanazi nguMakhambule. Usuku lwanamhlanje kimi luyinqopha mnandi. Lingifikisela umunyu ngoba ngifisa ukuthi salukwazi esangikhulisa ngikhule ngiyintandane. Okay, ngizoqala ngokuthi ngine master's degree social work specializing in management engayithola e-University of Pretoria. Ingivulela amathuba amaningi. Njengoba bengisasho ukuthi usuku lwanamhlanje lungivusela umunyu ukuthi ngikhuthaze intandane zala ehleni bamaNazaretha ukuthi imfundo iyilifa iubaba iumama njengoba nami ugogo wami wangikhulisa kanjalo ukuthi ngibambelele emfundweni. So ngicela nabo bakhuthazeke kuyisibusiso esikhulu kabi esisithole enkosini uNyazi lwezulu ukuthi umhlaba wonke ubone ukuthi noma sihamba ngeenyawo sihlale emacansini kodwa uyasibusisa ngasibusisa ngako. Ufanele ukubonga uNkulunkulu kimi uNkulunkulu wabo bonke abamkhonzayo. I-social work bekuyi degree yami yokuqala kodwa sengaphuma kuyo ngisesihlalweni esiphezulu eCity of Johannesburg. Deputy Director ku-Citizen Relationship Management. Engingakusho kuyintandane ezinye ebezifana nami ukuthi uma uyintandane akusho ukuthi usalulahlela ithawula uzinikezela ebubini uzinikezela ukubona umhlaba wonke ukuthi uyintandane. Mabasukume bazithintithe usizo lukhona uhulumeni uyabapha abantu amathuba ukuthi bafunde. Nanje ngoba besihleli laphana sizwile ama-university ngama-university asho ukuthi abantu abafuna usizo iminyango ivulekile njengoba nami nginje ngafundiswa ama-bursaries kungekho umuntu ongangichasa. So sukuma ngoba mangisakhula kwakuthiwa uyoyithola kanjani uhlele ekhoneni. Sukuma ungaloku ukushonelwa abazali kubhlungu. Kepha akusho ukuthi usale ulahla ithawula ungasazinakekeli ngempilo yakho uzinike mangabe umuntu wesifazana uzinikekele etshwaleni noma uzinikele ebantwini besilisa. Yonke into iyasetshenzela kukuwe. I-self discipline is very important empilweni yakho. Uthi nanoma ungayithola leyo degree yakho ulambele enye ulokuchubeka uzofikela ufisa khona. Umlayezo engabalayeza ngayo.